Fisiganta kaachiel ki Ruoth Alo King Jafire gitigi we mo makiluoni Acholi Land. Gubolu teaser mo manonok i TikTok makiti amak video. Akwanyu teaser eona kere Facebook page mamegwa. Ay. Comments matika mol kuno. Wera. King Jafire Alo dano fudong maro. Kachere TikTok pacho. Ewi no cho tigi followers maram Ali Pierre Boro ya bijulo. Nye tigi dano ma Paul ma following en. So, King Jafire Roralo tore kachil ki Fisiganta. Iwe ni makiluoni Acholi Land. Fisiganta kono ngene piwe mogo chalo ruba karati true mati dead. Gen ki Doggy Kiss. Ki cho tigi lingala ne mo ma fudong ti mako ping ma pelare. Kiluoni Atwanya dance. Acholi Land enini. Kuna futpia video ne okati. Dong ti hit. Kuna video futpia okarwagoni. Weni dong ti hit. Because clip matiri mo boli yamani. Dano ti amaro ne mito. Jafire dano fudong maro. Ma imwagani eni kao no lare. Jafire no mero team concert. Jafire o mero team concert imwagani. And tika trending industry ni part. So, fans pa King Jafire Alo mati wako Kenyu. Ki fans pa Fisiganta video mewe makiluoni Acholi Land. Tiyo kabino. Cha mogi ken no jemi tiyo buam kama leng botu. A metaphor dano weng mati wako kuno machwaka we palutin wa magang. Chwak mauti miyune kilutini tia wagiti chero malo speed mo dogiti kapilu wikara. So, mone gin matie Fisiganta kachel ki King Jafire Alo tieki video manyen ma chochoke uberi channels ma megi mewe makiluoni Acholi Land. Ka no kare abilongi channel kany waboglo gititu gini komgi logaria dekmo kom wegi ma goyogni ani. Otherwise anachwalo football dano weng machwakwa kamoe ken motiye chochoke wabino YouTube Silver Award. Watigi dano Ali Pierre Bungwen we are boro ma following one. Wadung mereki manoki ken wekwa rom dano Ali Mia Chel. Kaina waromu subscribers Ali Mia Chel. Chi waberu ke kero menongo Silver Award. No watikere. Man gimo ma pere tek tutual itwa. So watika Chel wekwa neni Silver Award me YouTube eni. Wano umete ki liking videos wa, sharing videos wa, ikin ping web numbers wa chat maro. Fort kiken.